Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, reka mbifurize indwi nziza y'umugisha. Kristo Yesu azabahe kugira indwi nziza y'amahirwe. Hari ijambo ryanditse mu gitabo cya Zaburi ya 65 umurongo wa 11, haravuga ngo yambika umwaka ukugira neza kwayo k'igitsibo, ayiciye yasiga umugisha wuzuye. Reka ndakwifurize ngo uyu munsi iyi ndwi Imana iyambike ukugira neza kwayo, mugendere mu gitutu cyo kugira neza kw'Imana, kandi iki wawe ayiciye ngwizi yasiga umugisha wuzuye. Haleluya. Ndakwifurije ngo Yesu aci wawe, ace mu rugo rwawe, ace mu bana bawe, ace kuvyo ukora. Yesu aguha umugisha mwinshi. Uyu munsi mfite ijambo rivuga ngo ni ijambo ryakoze ku mutima wanje, igisubizo gihebuje. Nshaka kubabwira ngene Imana izitanga igisubizo gihebuje. Hari ijambo ryanditse mu gitabo cy'Abaefeso rivuga ngo ibasha kudukorera cyane ibirengeye ivyo dusaba nizo twiyumvira, kuko ububasha bwayo budukoreramo buri. Ibasha cyane kudukorera ivyo dusaba nizo twiyumvira. Iri jambo ryakoze ku mutima wanje, igisubizo gihebuje. Hari igihe umuntu asaba, ndababwira abantu babiri basabye abantu ibintu bisanzwe, mugabo Imana yo yateguye igisubizo gihebuje ku buzima bwabo. Haleluya. Igisubizo gihebuje. Dusome mu gitabo cy'Abami, igitabo cy'Abami bakabiri, igice cya 4 umurongo wa mbere. Aha hariho umugore wari ufite ikibazo cyane, umugore w'umupfakazi yari yafushije umugabo wiwe, asigarana abahungu babiri. Ariko kandi uyu mugabo yapfuye afite ideni. Ariko uyu mugabo yarazi Imana. Uyu mugore agira ikibazo gikomeye cyane. Uwo bari bafite ideni aramubwira ngo jewe nta kindi nkeneye, nimba ntafite amafaranga yo kunyishura, ndakeneye ko tugenda abahungu bawe kaja kubagira abaja banje. Sinzi ko yari yamubwiye ngo igihe iryo deni rizoshirira, igihe bazokorera bakishura ideni bakagira, simbizi. Ariko ndashaka kubwira inkuru nziza, dufite Imana izitanga igisubizo gihebuje. Igice cya 4 umurongo wa mbere haravuga ngo bukeye haza umugore kuri Elisa, umugabo wiwe yari uwo mubiga iby'ubuvugishwa. Aramutakambira ati umusabyi wawe ari wo mugabo wanje yarapfuye, kandi urazi ko yubahaga Uhoraho, none utwishuza arahaje, kandi agomba gutwara abahungu banje bombi ngo abagira abagurano biwe. Utwishuza arahaje kandi yavuze ngo aratwara abahungu banje. Uyu mugore agiye gutakambira Elisa, mu by'ukuri nimba yarafite kwizera kw'igisubizo kimwe gusa ko yo mwishurira ideni, ariko yaronse igisubizo gihebuje. Umurongo wa 2, Elisa aramubaza ati none no gukorera iki? Ndakubaza, hari icyo ufise imuhira? Nawe ati umusabyi wawe ntacyo mfise imuhira, atari ugwavya gutuvuta twaherayo. Aramwishura ati genda urabe ivyo utira mu babanyi bawe biri gusa, kandi ntutire bikeya. Haleluya. Igisubizo gihebuje. Niko ufite mu rugo, yumvire nawe kubwira umuntu ngo umwishuza yaje, uwundi nawe akagura ngo niko ufite mu rugo, aramubwira ngo ufite tuvuta twaherayo. Aramubwira ngo shingiye kuri cyo ufite, genda utire ibintu kandi tutire bikeya. Haleluya. Dufite Imana izitanga igisubizo gihebuje bakundwa. Tubiganyire tubihebure, dufite Imana izitanga igisubizo gihebuje. Ndakwifurije ngo Yesu agukore igisubizo gihebuje. Hari ibyo umaze iminsi usaba, ndagusenge ngo Yesu agukorere cyane ibirenge ibyo utekereza. Iri jambo ryo mu Baefeso nasanze neza ryarakoze kuri uyu mumama, ibasha kudukorera ibirenge cyane ibyo dusaba. Yariko asaba kwishurwa ideni, ariko mumva igitangaza cabaye. Haleluya. Amen. Aramwishura ati genda urabize utira mu babanyi bawe biri gusa, kandi ntutire bike. Urabize utira mu babanyi bawe, kandi ndagusabye tuze gutira bikeya. Uheze winjire mu nzu wiyugarane mwe n'abana bawe, bajya abahungu bari kutwagwa, mwiyugarane muri mwese, mwiyugane mu nzu yanyu. Ayo mavuta uyasuke mw'ivyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye urabaho gitereka. Nuko avuye iyari abigenza kuno,
ariyugana nabo n'abana biwe, bamuhereza ibyo bintu nawe abisukamwo. Nuko bimaze kuzura, haleluya, abarira umuntu ati mpa ikindi. Aramwishyura ati nta kindi gisigaye. Ako kanya amavuta areka kuza, maze aragenda abibarira wa muntu w'Imana. Nawe aramwishyura ati genda ushore ayo mavuta, wishure umwenda wawe, ayasigaye agutungane n'abana bawe. Amen. Genda ushore. Wari ufite ikibazo cy'ideni, numara kwishura ideni, haleluya, ugenda asigaye agutungane n'abana bawe. Barya abana bari baje gutwagwa kubera ideni. Bene data, urya muryango wari uje kugirirwa nabi, Imana yabahinduye abagwizatunga bakomeye b'amavuta muri ico gisagara. Haleluya. Abashakashatsi ba Bibiliya bavuga ko bano bantu babaye abatunzi bihebuje. Haleluya. Dufite Imana izikora ibitangaza bihebuje. Uyu yaje asaba kwishurirwa ideni, haleluya, ariko ntiyishuriwe ideni, ahubwo yarishuriwe ideni, arasubira mu mugwizatunga mu gitondo kimwe. Haleluya. Ntibihebure. Dufite Imana izitanga ibisubizo bihebuje. Dufite Imana izitanga ibisubizo bihebuje. Ndagusengeye ngo Yesu agukoreye igisubizo gihebuje. Oh, haleluya. Dusome ubundi muntu Imana yakoreye igitangaza ibisubizo bihebuje. Uyu mugabo ngiye kubasomera, iwe yari amaze imyaka 40 ari kimuga, atava hari. Yaje gusega, yaje gusaba amafaranga, ntiyaje gusaba ngo bamusengere bakire. Oya, ikindi mwomenya, ntiyinjira mu rusengero. Oya, yaguma hanze y'urusengero asega binjira mu rusengero. Iwe ntabwo yigera yinjira mu rusengero kuko nta gukira yari yiteze. Ariko haza abagabo bafite haleluya, bafite Imana muri bo, bafite imbaraga zo gukiza, bamukorera igitangaza, igisubizo gihebuje. Haleluya. Imana igukoreye igisubizo gihebuje. Imana izitanga ibisubizo bihebuje. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa 3:1. Petero na Yohana bariko baraduga baja ku rusengero mu gihe cyo gusenga, nicyo saa 9. Hari umuntu yaremaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina, yamaterugwa bakamwishura bakamushira mu irembo ry'urusengero ryitwa Giza uko bukeye, kugira ngo asege abinjira mu rusengero, kugira ngo asege. Nta kindi cyamuzana, yaza gusega abinjira mu rusengero. Uyo abonye Petero na Yohana bagira binjire mu rusengero, arabasega ngo bamuhe. Petero amuhanga amaso, bano Yohana aramubarira ati nuturabe. Abashira ku mutima agira ngo hari ico bamuha. Petero aramubarira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfise, ibyo nibyo waje gushaka, ariko ico mfise ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, va hasi utambuke. Haleluya. Uyu mugabo yarakeneye kino gisubizo gihebuje. Igisubizo gihebuje yarakeneye niki? Niki cyo guhaguruka nawe agatambuka kagenda. Yazagaje gushaka amafaranga, ariko ahura n'abandi, ahura na Yesu ari muri ba Petero. Haleluya. Baramubwira ngo ifeza n'izahabu uje kurondera ntazo dufite, ariko icyo dufite turakiguha. Haguruka utambuka ugende. Mukundwa uri kurankurikirana, ndagusenge ngo Yesu agukoreye igisubizo gihebuje muri ino ndwi, muri kuno kwezi. Haleluya. Imana ikuremera igitangaza. Imana yacu ikuremera igitangaza gihebuje. Imana izeremera igitangaza gihebuje. Oh haleluya. Oh haleluya. Umurongo ukurikira uravuga ngo uyu muntu yabashize ku mutima kugira ngo yagira ngo arico bamuha, ariko ntacyo baramubwiye ngo haguruka mu izina rya Yesu. Uwo muntu arahaguruka, aratambuka, atangira kwiruka, aje imbere yabo, aja mu rusengero. Abari bamuhaye amahera yabo barabona uyu si wa muntu twahaye. Ego ni wa muntu twahaye. Umwami Yesu yamukoreye igisubizo gihebuje. Umwami Yesu agukoreye igisubizo, agukorere igisubizo gihebuje. Hari igisubizo gihebuje. Hari igihe tugenda ku Mana dukeneye akantu gatoya cyane, kubera ko ari umutunzi w'imbabazi. Haleluya. Kubera imbabazi zayo akaduheza ibisubizo bihebuje. Ndakwifurije ngo Yesu agukoreye igitangaza gihebuje. Amen. Ba Petero, umunsi Petero bamufunga, Abakristo igice cya 12 ngo baramutakambiye basakamira Imana, Mana turakwingiza,
haleluya. Imana ikora igitangaza gihebuje. Oh haleluya. Imana ituma marayika wayo araza amukora Petero mu mbavu, aramubwira ngo haguruka utambuke ugende. Haragenda arasohoka ava aho hantu. Imana imukura mu maboko yande ya Herode. Ndakwifurije ngo Imana igukorere igisubizo gihebuje. Yesu aguhezagire kandi aguha umugisha. Reka ndagusengere. Mwami, turagukunda kuko uri inyuma y'ijambo ryawe. Ndasengeye umuntu uri kurankurikirana. Amaze iminsi myinshi asenga, amaze iminsi myinshi avugana nawe, amaze iminsi myinshi cyane. Ndasenze ngo umukorere igitangaza mwami. Muremere igitangaza gihebuje. Uyu mugore yari afite ideni. Haleluya. Haleluya. Umukorere igitangaza gihebuje. Uyu mupapa yarabimaze imyaka myinshi aha hantu, imyaka myinshi ari kimuga. Hahura na ba Petero akorerwa igitangaza gihebuje. Yashaka amahera ariko ntiyaronse ikiruta amahera, yaronse guhaguruka atambuka n'amaguru yiwe. Rero ndasengeye umwene data uri kurankurikirana, ikibazo cyose afise ndamusengeye ngo umukorere igitangaza gihebuje. Umuremere ishimwe. Urakoze Yesu, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen. Yesu agukorere igitangaza gihebuje muri nondwi n'uyu munsi. Murakoze cyane. Mana